Ndagusuje mwifurije kugira ibihe byiza by'umwihariko wo gukunda amakuru n'ibiganiro bitambuka no ku Makuru TV. Turi ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'ibihumbi 2025. Tuzanye inkuru y'akababaro, ni inkuru ibabaje itugezeho nonaha mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Kicukiro, mu murenge wa Masaka, kagari ka Gako. Mutoni wa Diane yishwe atemaguwe ibyuma mu ijosi no mu nda, yiciwe imbere y'akabari yakoreragamo. Uyu mukobwa wishwe birakekwa ko yaba yishwe n'uwakoraga cyangwa uwakodeshaga icyokezo muri ako kabari. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru bamwe mu bantu bagiye batandukanye bagiye bagarukaho, bavuga ko batewe agahinda n'iki gikorwa cyo kuba uyu mukobwa yishwe. Nubwo turi kuvuga ibi byose tukavuga ko bikekwa cyangwa se hakekwa nyine wakoraga ku cyokezo cyo muri ako kabari, nta makuru na make yaba inzego z'umutekano yewe n'abari cyangwa se abaturiye hafi aho na ba nyirakabari bose, nta n'umwe muri abo wari wagira amakuru atangaza ku buryo twahita twemeza koko uwo nguwo ukekwa ari we waba wamwishe. Ni amakuru agezweho muri aya masaha ndetse kandi ari kugenda agarukaho hirya no hino, dore ko hirya no hino mu gihugu hakomeje kugarukwaho n'izi nkuru nyine zigiye zitandukanye z'uko abantu bicanye, umugore n'umugabo bicanye. Mu minsi ishize twababwiye inkuru yo mu karere ka Burera, aho umugabo yasanze umugore we ku mupaka wa Uganda n'u Rwanda, agatemagura umugore we yarangiza agatoroka. Ni inkuru twagiye tugarukaho mu karere ka Musanze, mu karere ka Ruhango, mu karere ka Nyanza, hirya no hino hatandukanye mu gihugu. Nyine ubona ko harimo ikibazo navuga ko kidasanzwe cyuko abantu bari kwicwa umunsi ku munsi, bigizwemo uruhare na bagenzi babo. Reka dukurikirane iyi nkuru, hanyuma amakuru turaza kumenya kuri iyi nkuru turaza kuba tuyibagezaho mu buryo burambuye. Wibuke ukande subscribe niba uri mushyashya kugira ngo tujye tubana buri munsi kuva kwa mbere kugeza ku cyumweru, tuba duhari ngo tukugezeho amakuru agezweho. Nitwa Jean Bosco Abayisenga, Imana ikomeze kurinde.